led by tutor Susie Kahupu Koro. Male leader is Nigel Wheatley, and our female leader is Piri Kohu. Their striking uniform proudly represents their tūranga waiwai, black and yellow colours, reflecting the vibrant spirit of Maunga Taranaki. The emblem, a symbol of the connection to the region and their home. Nō reira, ho mai te piki paki paki for Paka'iwi ki te Paka'iwi! Wakpere! Oh
Tina kutei, e hewi mai nei, e nā mate mō mai. Nei rā, te mihi, kia kutei, IHC, a kutei. A kutei. Mahi manaki, i te honga. Whai kaha, whai oranga, ka whakanui, white rima, nāta. Nō reira, tino koutou, katoa. Kiraro! Kia wiri! Hope! Hoi kia mau!
Yao mơ ki trô manna bố ye thế phu phư thế ngư của ta yêu em mi ye tu ta bố đô ki la lo ta rồi thế cô đấy ta một cơ phư ta ta phư ta ta ora ta
Paka'iwi, ki te Paka'iwi, e uru nei. Paka'iwi, ki te Paka'iwi, e uru nei.
Ikoi wakamua. Oh,